Hatutulu to wala tala tutupu ke lata ia moe pōnei, ko whakau se whono he tau takita ke he Pasifika ke he atulunga. Whamōli he maweheanga whihanga ianga mawhala ha Niue, moe motuko fisi. Ko i hukui fōu he whakatu whono o se tālia ko misina lilifu ko Katie Stewart. Whakaalawhala hia tuke mga hua whiawhinei ko okolo sana Sony Hall, si hani hatutulu to wala tala tutupu ke lata ia moe o whiawhinei. Whakamua ke he tau walatala he pōnei, ko e whakailoanga mai he ofisa fōwhanga matangi, ko e hata ki anga matangi a whāko Mel he matahawala hawhi hiwa he mga pingipongi he aho nei, ko e ha ua hangfulu mawhai a Novema ua hawhi ua fu maturu. Ko e matangi a whāko Mel hiwa seo onfu malima hectopascal, ko wewehe anga tūlu, ko tū tāta ai ke he onfulu mawalu poini walu ke whahi tonga, taha seo fitu ono poini ono ke whahi uta, he matahalo fitu he pungipongi he aho nei. Po ke taha seo fitu onfulu maoni kilomita he whahi lalo ha nendi I fisi, po ke taha e awhi whahi seo me whaangfulu ma fitu kilomita ke whahi lalo ha Niue. Ko e a whānei, kua holo ai ke he whāhi tonga ki uta, ke uafuma fito kilomita he tula, mo e fofua, ke hoko atu hana te hawili maluluo ke he taha seo uafuma hiwe kilomita he tula, tata atu ke he loto uho. Koe matangi a whāko mea, kua tū tata atu ke he puha, en ua he mepe a whāha Niue. Tōliu e whāhinga hua fo whāmatangi ha Niue, ke whai matutaki ke he tuanga he matangi a whāko mea. Whakatumau whanonongo ke he leo taonga Niue, po ke uatu ke he tau whawhanga pepa he ofisa whawhanga matangi ke ilo ai tuanga he matangi a whāko Mel. Ko e matakau he palemia ne uatu ai ke he whonoanga lahi he tau tikita ki he tau motu he Pasifika ke he atukuki e ailani ko liliu mai tua e ala tolu he au tapu kua mole he wakalele e rarotonga no bawa ki ke tātu mai liua ki mai ai matakau he palemia. Longa e tau whono kua whakawhitaki ai e palemia mo e tau hukui he tau motu kehe. Mo e whalumatakau lalahi he lalolangi kua whakalataha atu ke he whono anga nei ke limu fulmaua aki he tau tekita ki he tau motu he Pasifika. Kua whakausi ai he awhla ile he whaheta puka mole si hanei he tau walatala ia. Kua whakailoa ai ke he tau whawhanga pepa he whakatu whono kua uatu ai palemia lilifu Dalton Tangilangi mai hana matakau ke whaleweia mo e palemia he atukuki ai lani ko lilifu ko Mark Brown kua whaki ai whoki e tau koloa mo tau mena whakalofa ke lata ia mo e palemia ko Mark Brown to liliu mai e matakau he palemia ko Dalton Tangilangi ke he motu he aho tapu. Ne whakailoa whoki e he whakatu whono ke he oki whahitaupu e kua mali, whai whono e palemia mo e takitaki he kautaha whulau wakalele e Rarotonga ko Ewan Smith. Kua whakau e atu e palemia ki a Ewan Smith ke he taulango matai ke wakalele kua no pauaki ke ta atu mo liuaki mai e matakau ha Niue ke he tau whono anga nei. Ke sia ke he tau whakailoanga whoki he whakatu whono ke he whahitaupu kua mali, toko longa e tau mga whawa mo i tau tangata Niue, nena nofu ki Rarotonga ko tau se e lau tolu taha whakawhileweianga ke lata i mo i palemia mo i matakau he whakatu whono Niue. Kua whamori whoki ke he atuku ke ailani he whaheta puka male e maweheanga whihanga i anga mawhala he motuko Niue mo i motuko fisi. Kua saini ai me whakamori he palemia ko lilifu ko Dalton Tangilangi mo he palemia lilifu Sitiveni Rabuka he motuko fisi ke he whonoanga ke limu whumaua aki he tau tikitaki he tau motu he Pasifika. Hane e tau walatala ia. Pehe mai whakailoanga he whakatu whono, ko e whakamolianga he maweheanga nei, ko mahuinga ke he tau whakaholoanga ngā hua he whakatu whono Niue, ke whakalaulahi e tau whehenga ianga mawhala, mo e whalo tau motu ke he laulangi. Pehe palemia Dalton Tangilangi, ko whiawhia lahi ia, ke whai maweheanga mo i motu ko fisi, mai longa whoki he palemia e tau ngā hua mahuinga he motu ko fisi, ke he tau whakaholoanga he tau motu kau whakalataha he Pasifika. Ko motu ke lima ki a fisi mai he tau motu Pasifika kua whai maweheanga whihanga I mawhala mo Niue, ka mata ai mo i atukuki ai lani, Samoa, Papua New Guinea, Tuvalu, mo i motu ko fisi ke lima ki. Ko motu whoki ko fisi, ko motu ke ua flumaono aki, he lalolangi ne whai maweheanga kua whakamoli mo Niue. Ko e o ke whahata pukua male ne whailoa ai he ikipule he Foreign Affairs he whakatuwhono o Italia e lilifu ko Senator Penny Wong e ko ta whanga he hukui ha Australia ki Niue ko lilifu komisina tokolunga ko Katie Stewart.
Ko ia koe tangata ko alea venga hua ke he whakatuwhono Australia, ke he whahinga hua Foreign Affairs mo trade. Ko whinatu whokia ia mo ngā hua ke he motu ko Timor-Leste po e East Timor. Hanei e tau walatala ia. Ne hoko mai ia ke he motu he awhla ili kwa mole, mo e pungi nei ko whinatu ia ke tātu hana tau tuhi whakamuuli ko tofa ke he palemia li lifu Dalton Tangilangi mai whono i Kipuli. Pehe li lifu ko Penny Wong ke he hana whakailoanga, hokulo mai mahui ngai whihanga ianga ma whala he motu a Australia mai motu ko Niue. Hako molea e whangfu malima e tau ke he whihanga ianga nei. Kua moko ina whoki e tau tangata he tau kautune ua ke he tau whihanga ianga ma whala nei. Ne whakatu whakamua e ofisa he komisina Australia ki Niue he mahena o kuso tau ua hawhi mai ua fulu. Ko ia e komisina whakamua ko Susan Allen, mo e komisina ke ua aki ko Lewis Ellerton. Ko e komisina ke tūlua ki Australia ki Niue e lilifu ko Katie Stewart. Ko e ahatuloto he whāhita puka mole ne whakamuruina e taha whakauloanga ngā hua fōu he whakatuwhono Niue, whakahingoa whakaperitania ko Digital Civil Registration and Vital Statistics System po ke CRVS. Ko e tau teke nora fōu ke lata mo e tau ngā hua he tau ofisa whakatuwhono ke whakamau e tau hingoa he tau mke whanau fōu mo e tau hingoa halau tūru kua okioki ko e tau ngā hua leweki ai ke he whāhi ngā hua whakawhili. Tala hau e takitaki e whahinga hua whakawhili ko Darren Tohavaka, ko e tau whakaholoanga ngā hua fōu nei, tō whakamukamuka e tau puhala ke whakamau he tau mamatua e tau hingoa he halau tūla tau muke whanau fōu, mo e tau mga whaua ke whakamau hifo e tau hingoa he halau tūla tau mga whaua ko mamole atu. Tala hau fōki a Darren Tohavaka, tō holo mitaki fōki mo e muka e tau puhala ngā hua he tau ofisa whakatuwhono, ko a lango ia ki ai ke tau whakaholoanga nei. Ha, kua whakaonga e tau teke nolo fōu nei, tō mau fōki e tau hokotaki, mo e aua ke aua ngalo po ke malona, ka lau ia e motu ke he tau le kua tupu whakaofo. Mai longa ai ko Niue e motu whakamua ke whakaonga e tau teke nolo nei, mo e kua whakakisia e tau manatu fia he iki pule, pataanga e tau whahinga hua mai tau tangata ko lilifu ko Sonia Tālangi. Kua whakauwe atu a ia ke he tau matakau mai whafo ni kua langumatai e whakatuwhono Niue, ke he tau tausianga nei, ko e matakau Open CRVS, Plan International, moe Kautaha Pacific Community SPC. Ko tau whakaholoanga ke maua e CRVS ka matanga hua ke ai e whakatuwhono Niue he tōru tau e kua mole, mo e whakamoli ke ai e whono i ki pule he matahiku he tau e kua mole uawhi ua fumaua. Kua manaki e whono e ke pule ke whono a pungipongi ko e haulotu e hangwhumalia mai maina neha Novema. Nā kai mo ua e whakaholoanga whono a tohoko a pungipongi kai mai longa e Midday News mai he ke pule motu ko lilifu ko Olaf Jacobson ko amanaki a ia ke whaihuhu ke palemia ko lilifu ko Dalton Tangilangi hangau ia ke he whenonga ni watu ke he atukuki a lani he whahita pukamole. Ko amanaki fōki e matakau whakapuloa ke he TV Niue ke he channel taha e tau whonoanga nei ke he mamea hawa pungipongi. Ko e lai e whakapuloa ke he TV Niue e tau whonoanga he whono e ke pule ka kamata he matahola hiwa a pungipongi. Tu mau fōki ke whakapuloa e whono e ke pule ke he leo taongo Niue a pungipongi. Ko amanaki fōki e lilifu e ke pule motu ko Jacobson ke tuku atu ke he whono e ke pule a pungipongi e tau kupupulenga ke whakatutala mo i vili ki ai. Talahau mai lilifu ko Jacobson ke PCN News ko e taha he tau kupupulenga hana hanga uia ke tau kotowhanga he tau e ke pule langamatai ke he tau i ki pule. Ha kona kai whai kotowhanga pehe nei ki loto e tui whakawe he motu. Ko amanaki lilifu e ke pule motu ko Jacobson ke whai whakatutalanga kia i e whono ke pule a pungipungi. Kua whakailoa he matakau Neska he whahita puka male, puhala mai he matakau whakapuloa ko Radio New Zealand Pacific, ko e tamawhiwhini hong fulmawhitu e tau ko Ramsey Edwards, ka fua e masini hani we ke fulini whakamua he whangianga he tau whihua Pacific Games ke atu Solomona, ke ahong fulmahiwa he mahina nei. Nā kai whai matutakianga e matakau Neska ke he matakau whakapuloa PCN, pesi he whai mangaho he kumi atu ke lau tōru, mo e whakatali ke iloa wholu tāla mai hangao ke he matakau, ka hukui e mutu nei ke he tau whihua Pacific Games.
Nā kai fōki tau whiwhilianga nei he tau takitaki he matakau Niska, ko kisia ke tau mahina e kua mole e tau manatu whakese, ha Sydney Lui ki a Tony Edwards ke aua tali e tau huhu po ke whai matutakianga a Tony Edwards mo e matakau whakapuloa BCN. Ko e matakau ka hukui a Niue ke he tau wheua Pacific Games he mahina nei, laulahi ia lautolu nā kai ko te tangata no nofu i Niue, mo e nā kai mahino e ha lautolu a tau matutakianga ke motu. Ko tau wheua Pacific Games ke he tau uawhi hongfulu mahiwa, ne maua ai e tau pine aulo wha muaha Niue ke he matakau olo fua polo. Nā kai whai matakau olo fua polo a Niue ka uatua i ke tau wheua Pacific Games he tau nei. Taha e whakakoanga ne whakahoko ai he whahetapu ko Māle ke lata me tau tangatanga hua ke he tau le te o ta whano ko VHF. Putui ai e tau whisanga hua he matakau Talakawa Niue. Toko ua ne o mai paua ki he motu ko Nisilani ko Tony Pa mo Bererika ma kiha ke lata mo e tau whakakoanga ne. Ki lalo hefo he tau whakaholoanga Pacific Maritime Safety. Tutala ia PCN News mo Tony Pa mo pehea ia ko e tau whakakoanga mahuinga ne ke lata mo lautulu e tau tangata ni ngahua mo e whakaonga e tau le te o VHF nei. Mahuinga tau le te o nei ke he tau mumui he tau tangata o ki tahi mo lautulu ni ngahua ke he moana po ke lahi. Pehea Tony Pa, mōli kua longa e tau telefoni u ta whano he tau mangaho nei, mo e aonga whoki ke lata mo lautulu ka watu ki tahi ka e mua ato ngaia ni e tau le te o VHF ke lata mo e tau mangaho osi. Ha koe tau le te o nei nā kai malona ka pala mo e ngahua tū mau ha koe tau tekenolo tā langa pauaki ke lata mo e tau ngahua ke he moana po ke lahi. Koe tau whakakoanga nei ne whakahoko ai ke he ofisa he matakau Telecom i kai misi mo e amanaki ke whakausi he māmehe au nei. Koe ahawha iumu ko mole ne whakahoko ai e ahawhatata he maanga ko tui. Pesi ni he tō lahi e uha ka e whakahoko e ahu mahuinga he maanga. Whakau e lahi ke he tau mamatua mo e tau mga whaua he maanga ko tui kua whakawhlewea lau tōlu ko watua i ke he ahu whiawhia he maanga. O atu fōki e matakau poki ata he PCN ke poki e tau mo e tapoki e tau ata nei. Kua whakalataha atu fōki e tau te kitaki e whakatu whono ko iki pule ko lilifu ko Sonia Talangi pia fōki e tau hukui he tau motu ko Nisilani mo Stalia mo e whalu lilifu fōki ke he ahu whakatata he maanga ko toi. Kua whamatala ai e hukui he matakau te kitaki maanga ko Lili Vika liu me he tau mo e whakamahama e nā kai no nofo ki he motu he mangaho nei e ki pule he maanga ko lilifu ko Dion tau fitu mo he ana toko ua ko Poini tau fitu ha koe tau poakianga tau e ke kafo ko awatua e laua ki he motu ko Nisilani. He mangaho nei koe toko ngao ni e matolu ne tohi fu ke maanga. Ko he matolu takitaki ko Poini tau fitu ko finatu e ke motu ko Nisilani ke kumi e whalalongatai ke lata i mehana. A malolo sino, si pia foki ni ke hana foki ato ko ua, ka batola e ke puri he maanga, me tu foki aia ke langotea tu ke hana ato ko ua ko Poini. Kua whamatala fōki e taha e tau tupuna he maanga ko tui ko Salapinga tutakitoa ke whakawhileweia ke lautore tau lilifu mo e tau matakainanga kua watu ke he aho he maanga. E whina ngalo he atua, ke umai ke tuku au te tau poa leongi ki mua he atua. Ke whakatupo ala maui e taunga hua mitaki ke lata ia mo atu hau tupu hake si pia foki ke atu hau e to fuata ke haisia e taunga hua mitaki hua hanga awa tau tolu ke ai o e tulou. Pena hatu tūlu do wala tala tutupu ke lata ia moi a fiaf nei, no na whaame munuine pō lo sana ni John Holo nei ko mawehe atu, munuine pō tu li liu whileweia ke whahe tapu kahau.